Good morning. Adda ko ma-gift tay amin niya. Nga agpipinaksiyat ti demonyo ti tunggal maysa. Kaya yo, sino nga ta mga bak, dahil ko maglalaban na ti demonyo ni Apo Isos ka pinaksiyat na dagiti demonyo. Adda ko masagot tayo mga kabailan tayo nga, butsa! Kung na tayo ka napaksiyat ti demonyo nan. Nagmayat ko ma. Adda may sa gayam ko, very close friend. Gaputa na napuro mo't a Katoliko na napigsamot ti pamati na ngam di lakay na kasla wala lang kasla han unay nga ikaskaso ti pamati na ngam ti babae respeta rin na kunana respeto ti marriage kunana amuna a sakramento ti kasar kadayta gaputa kas jay nagaget ti sunag trabaho ti jay lakay na met. Diyan mo, no, naggap-gap pa na dati nga tao, magkasla taga-ubog nga ta. Wala sa salutan na, latag na, di na pa'y polos, ay i-attempt na tiyag trabaho, han na maanusan, agikat manan, kapag agtrab-trabaho, di jay babae nga napingatan, tuno makastrek ti trabaho, di ti lalaki, diyan mo, agikat, no, maikat manan ata na kabunbuntog lang arudan, awan pwede pa na kanayon sa mga hangover. Kala dati nga, kasla, awan ti goal na itibiyag. Handa pa'y naganak. Awan ti kada. Dahiti babae ngagsaksakripisyo piman. Uray no dahiti makumaapan idarayban dayjay asawa na. Busbusinaan nan to nga di na. Dahiti nga di pala nalalpas. Tit! Kung kunanan dahiti nga busbusinaan din ka. Alam, dahiti babae maturturture mentally, emotionally, spiritually. Kakunak. Anyang arti planom, anusaklatan a father. Gaday ta ati martir ko na met Tatalagahan na inatem, no mapanmet, agramang gardi balay da ka, umok ti mamartek ka. Daday ko malakay na kukit kita na jayang ka, ala, barkada, jaming, amin, awam met maitultulong na awam met ti. Kala ka di ko jay bayas nga pamilya. So kung nakijagay mo, anyang arti planom, anusaklatan a father ko na. Kanya nga ron kakayam pa nga ayaten gapulaang ijay marriage sen anusan na ngam napukawan di trust napukawan ti ayat napukawan ti respeto napukaw aminan kaya expectaren na nga asawaan na mga asawa kanya na siyempre responsable ahan sino matimayat nga babae nga agpaasawa ag iti lalaki nga hana mo ti lubong na kala awan ati maya mo ito malaksid no ikamkamat mo tabiyag mo tatandani ka kanya na ganan agmalmalas kang kamakantsawang kalaengan ka ura inyatan ko na mo ka malaksid ano kanya nga maan awan ati mayat akas jay sugar mga asawa ka agplano hindi wan kasla maupay jiri na ma-depress kasla na unugan kakunak kanya na agpili ka, day ta marriage laeng mati saksaki mo, awam mo pulos na batin. Yan nga ruti plano. Mabalim mga agsina kayo, agasawa ka ay marriage lata, nga mawaswas day ta, ngumnawan respeto, ikamot tibay bagakan niya na, ikamot tabagim. Ngamin amin ang inted na, awam mo response di bangir, pasig mo nga panangi inya nagana kaslama aham mo nga agtrabaho jay bangir kakunak kanya na respeto mo tabagimon danda lumakay bumakit kayon kaday talaang iyan anos mo aging gana nga pumusay kayo kas natibiyag mo anya mo detang imayang tilubungan kumaan adda mo pakakitaan na nga agbaliw pakakitaan na nga agtrabaho makakitaan na kuma mga sumaya at awang mo ilata nya nga rudan ti respeto mo tatan inted mo amin nga respeto tim ko nakanya na ti mo respeto tatan day tamo bagimon i-spend mo day tabiyag mo nga agragsaken i-spend mo day tabiyag mo nga nawayan haan nga nakabalo den hanggang mga ibaga nga agsina kayo ngam iso ti choice mo ala ka ilakad mo kasi failure nga talaga ti panagri na so talaga failure. Kawun ka kabsat kas jagamin di kada tayo dito ilubong. Adulat talaga iti banbanag nga di expectaren tayo sa baliti mapasamak. Ada dagiti plinano tayo ngam ti rumwar
Madi. Oh. Di makanyatay amin. Ang gala ko makada kayo nga da sa asawa na tata. Idi agbasbasa ka. Wow, ti kayat ko abiyag. Prinsesa akto. Prinsesa nga. Adamag karima dagiti agar-aram idi di awampay ti text ka. Wow, di kan day anya nagadan ultimong tong alam mo, paypaypayang kanto ay nya nga paypaypayan. Idi na bartek iso mo ti paypaypayan ni bakena. Mangilngilaw. Baliktad mo tan. Kasi prinsesa ko natin, i-expectaran tayo, di agplano tayo, wala ka na kita agasawa, di agplano tayo, tintubiyag ka, dahi tayo nasayaat, dahi tayo nanamay, kaslak to prinsesa, wow, nakalinlinis akto. Apo, uging amin nga mumukatan nan, piman, kakakaasin. Kada di ati plano tayo, adda na kita'y banbanag nga umay, nga han mga iso tiplinano tayo. Sumrek dahi jay. Kano daduma, dadya frustration tayo, dadya rigat tayo no daduma, iso dadya, haan tayo nga makapagbiag asi aayat, mapukpukawan dadya respeto, mapukpukawan ti napintas alangan-langan, at dadya tayo agkong ko na, agan ano saklaangan apo. Dagi tayo hanga nakaanos, nataya kun apo. Imunadan, tahanda nakaanos, piman. Dayay, ibagbagana dayay. Apa yang nga day tigamin ti ibagbagana? Ngamin no hantay nga ammo, no anya nagyan, no hantay nga ammo, no anya di os-osto nga sasaaden tayo, no hantay nga akseptaren di os-osto nga kabibiyag tayo, na hantay pulos maiwaragawag ti ebanghelyo. Kuna ni Cristo, ay kuna ni San Pablo daytoy taga Corinto nya. Kunana. Asi akpay kunana nya. Asi akpay no jak ikasabati ebanghelyo. Kakaasi ang biyag no awan ni Kristo iti biyag tayo. Asi akpay no jak ikasabati ebanghelyo kunana taapaya haan garuden nga ni siyak kat bibiyag no di ni Kristo ang lawagan tayo. Anya nga minti ebanghelyo. Dahil ebanghelyo is the message haan. Sino ti mensahe ni Kristo? Haan ada tayo. Ti ebanghelyo ni Kristo dagiti galad na di panursuro na dagiti nasaya at nga kababalin di panangitan ok na ti tao dayta ti ebanghelyo ni Kristo. Haan nga datayo. Hantay nga ibaga nga dati ti ebanghelyo ipakawanam kaladi na minsan imay dagiti memestra ti Paway Elementary minisaak ida. Idi agmano na kun anak di jay maysan inig ganan na jay ima jay inyanagan tia sa bulko ka inig ganan na nga kinastasa kun anak din apa ya ni hangasyak ni Kristo ma'am kung kunak nga luklukon api agdis minorya ka kung kunak di madayon nang iggan jay kagay ni Apo Jesus ka na agasan nga maamot ta siraragsak hangasyak ni Kristo haan nga syak ti umayo ko ni Kristo kunak lata nga ipapilit we are not the message haan nga datayo ti mensahe ni Kristo. Ngam haam mo maiburay dayta, no haam mo nga lawagan, no anya di sasaadam. No haam mo nga mawaknitan, no anya di kasasaad mo. Umuna, anya ti ebanghelyo tayo ni Kristo. Maikadwa, sino ti mangiwaragawag ti ebanghelyo? Datay amin nga nabunyagan. Datay amin nga dakem na dito'y lubong. Awanan ni Kristo mo maigsaw kanya tayo. Haan lang nga dagiti nakaiggan ti Biblia. Ti pamati kakabsat, lawagan tayo ngamin, ang ti pamati haan laang into no Miyerkules Korporos, tatta Domingo, inton Simana, into no Christmas, baka ti pampanunutan tayo nga pamati kadayjay. Gapot aldaw, obligasyon tayo a Kristiyano Katoliko, mapantay ni simbaan, agkararag, agkomunyon, that is our faith, haan. Haan nga, DJ laang ti pamati, DJ inaldaw-aldaw, apa nagbiag tayo. Sino ti agiwarwaragawag ti pamati, dahi tayo laang Domingo, nga ni Apo Padi ko, umay kay ladumgag keng kuwan na ditoy, haan nga kasya ti pamati. Ti pamati, no kas anong nga ibibiyag ti ebanghelyo, every second, every minute, every hour, every day of your life. Iso nga rod nga jilangan-langan ti agasawa, agkakaaruba, ijay trabaho, ijay tiyendaan, idtalugan, adda kay tilugan, adda ka di maibibiyag mo ka di ti ebanghelyo. Sino ti mensahero? Datayo. Ngamahan nga datayo ti mensahe.
Kano iya inalda-alda nga panagbiag mo ka, makadomingo nalipatam ni Kristo, sumingpot kanton Domingo. Nya mo data nga klase ti biyagan. Makadomingo ka switik ka, ore ka inaktumot agpakawan. Madi aday. Madi aday nga pamati ti pamati akid iya inaldaw nga panagbiag tayo, no kas ano ka agbibiyag kakunak. Isu di ibagbagak. Narigat tayo gamin nga maiwaragawag ti inaldaw-aldaw ni Kristo, no di tayo ammo di lugarin tayo, katla ko madigigayim ko. Kas ano nga rod nga maiwaragawag mo ni Kristo ka, miserable mo tabiyag mo. Kas ano nga rod nga iwaragawag mo ni Kristo ka, agtutuok mo tibiyag mo. Kas ano nga marinadang adda kanyam ni Kristo, nagdagsen mo tabarukong mo. Dahil nakarigrigat nga panunutin, kala ko madagay tayo daduma, lonlones pa'y laeng. Sumsumrek da pa'y la ayanti pagtrabahuan da, nagtrabaho da ko mati opisina, wano gobyerno, wano eskwela. Siyempre ako, ubeng linya, bayang magilew. Kalpasan di bayang magilew ka, lonlones pa'y laeng. Akong ungutan! Apa yan? Ahaan man lang nga na-relax idi Domingo, ahaan man lang nga na-relax idi Sabado, naggapod di balayda, miserable a pamilya, maapektaran di trabaho na. Hello, agkakaawatan tayo haan. Diya iso nga Lunes pa ilang, madin. Kabutengan, tapaya, miserable ginaggapon na pamilya, narigat. Agtutuok. Iso nga kas ano nga iwaragawag mo nga ni Kristo nga, addaan respeto, addaan ayat, addaan kinapakumbaba, isakit mo ni kabsa mo, ijay pagtaengam ka di mo iso nga nga ti umuna nga paggapuan ti ayat, ijay unag ti balay, ijay unag ti pagtaengan. Ngam no ijay balay ka tiri nana ka naliputan, no rumwar tiri nana mo naliputan. Iso nga adala ka, iso nga, no jibalay ka malipliputan, maululbod, adala naging narasaas nga katrabahuan, no, siyak dayay ko na. Agata pa. siyak ti pagtungtungtungan nyo, kunanan. Apaya, iso nga rin tinaaramid. May isa dayay. Haam mo maiwaragawag, datayo nga mensahero, narigat tayo nga iwaragawag ni Kristo, no, di tayo ammo dayay, haan nga nalawag dayay, pagtatagderan tayo. Iso nga lawagan tayo, amuan tayo, Ti mensahe ni Kristo, sino ti mensahero? Datayo. Kano datayo ti mensahero, sino ti audience tayo? Sino ti audience tayo? Sino ti pangipasaan tayo? Dagkong comment, dagijay YouTube sa, wano di page tayo. Ada nakabuya basit, dagijay reels, dagijay videos. Kasi siyempre tila maikabil niya, kaya di laang sermon, haan nga na iraman, di maibasa niya. Nya mo dito nga pa, day pasurot sa aman ni Satanas. Apaan mo dito man nakiapa nga follower tayo. Apaya dito nga pa, day pasurot sa aman ni Satanas, tila masalsalawasaw na. Kuna, matahan nyo nga apaan, apaya. Nalakati agipapan, no, naggapo ijay kaunggan, haan. Nalakam nga makita ti kinaimbag ti tao no naimbag ti adag ti uneg mo. Nalaka ti makitam ti tao dakes may adijay uneg mo. Birbiro kam dagiti agtatakaw no sika agtatakaw ka haan. Iso ka butang mo chismosa no sika kat. Pakawan ng mapo. Isungarod nga naglakat agi pa man iso ti ko nakahanyong apaan baybayan ikararagan nyo taapay sa bali nagyan di uneg na nakakita na ba si ti video dinamot binuya di buon ka agsasaot da kasen Allah ison samo ti pak impyerno nan apa yan naggapon na nga rod alangan nga impadamag di kaaruba na an naggapon toy iso ti ko iso nagyan di uneg na dayta bayan nyo talaga di agkaskas dyan, no, daduma, damdamon pa'y lumakita, agsasaot da, kasi di kayo pa'y nagamam mo ka, pagsasauan na kan, ala, kakaasi mo ang agbibiyag da ito, apa yan, nagado, kasi sigurado nga, nagado ati herds na di unag, nagado ati sakit tinakam, nagado nga kinaulbod di unag na, apa yan, iso rumor adagos ka, dakisin, very judgmental, di panangkita na ti taon, Sino ti audience mong umuna? No sika kuna tayo ni Kristo ti Ebanghelyo, sika mensahero ka, sino ti umuna nga audience mo? Dahil mo tinaisuro, idagadal kami ti homiletics. Insuro da magkada kami, agsursuro ka mga agsermon, anya ti kunada,
no matamaan ka iji sermon mo, good sermon dayta. Ti umuna nga audience mo tabagim. No adda ikayat mo nga ibaga about love, panunutin mo agay ayat kakadi. Kinapakumbaba panunutin mo agay ayat kakadi. Kinachismosa ko nada ka da kayo magamino daddo ka dagitay may adda chismosa na nakapanunot kay nga sa bali ko isuna ni. Kunayo mga dago sa daytay adda mo na panunot yung nga sa bali nga tao. Panunutan mo muna ti umuna nga audience mo sika. No adda epekto na di ibagbagamon, wen. Now, kinapakumbaba no ko namon, la pakawan ng no ko nam, kabailam ka di mo tinamakawan. Adda ka di pudpud no nga pamakawan. La, bahiwa mo, nagpakumbaba ka. Handa nga mamati no si kamag kaingat tangsit ka, haan? Go! Go! Kita nyo, nasakit? Nasakit kami no daduma. Iso nga dadagita nga makimisad to'y apaya, nasakit apo. Inakla di bangir, piyadjeta, maturog aklatan. Ay, magkaamok piyadjeta maturog aklatan ko na. Nga di no daduma, ti umuna nga audience mo sika. No, yay panangiwaragawag tayo ti ebanghelyo. Ti umuna amerisan tayo, ano si asino tayo. Nga oray man ka no man nagbasol tayo, oray ka agkaraitib call tayo, oray ka no nakapsot tayo, tanarukop tayo mat. No daduma ka may mayat mo di nakapsot, apaya ijay mat, di kamali tayo no daduma, isot pagadalan tayo ti kadakkelan nga lesson, haan? Ang praktisak ng bisikleta, agusarak day tayo klits, day tayo adalak na nga sapatos, kakunada, haan mo mapraktis day tano, haan ka nga madalab mo muna. Agpaiso, intunukan na ka, pampanunutin mo ngamang ka na dalab, narigat, kasi mo laang. Haan mo nga amo tiri na natinapudot, no haan ka na sinit, haan? Amo yun napudot? Tiagap apuraka ko imigop ka, di ko ka, biya ako na ba dito. Oray ka lang day tayo, agluptak pa. Taapaya, amo nga may isaot na pudot, na napadasam, haan? Amo nga ibagati na sakit, na napadasam, nadunor ka. Amo nga ibagati pamakawan, na napadasam ti, na humilyay, taan. Nga nga imbabainda ka. Hindi yan, lesson para kanya. Maikadwa, sino ti audience tayo nga maikadwa, jaglawlaw tayo, haan asabali at taon, di pamilya tayo. Ado dagitay tatang, ado dagitay nanang, nga uri handa uni agsasao, nagbasit ti sa uda, ngam dagiti anak sumursurot dati kinasaya at data apaya marinam de ama nalintag ikarkarigatan na taglintag adda respeto adda ayat adda mo dagitay nanang nagmayat ti pagbalinan dagiti anak da ta apaya agunget man no agunget nya naganan ngam di disiplina kaya na nga ibiyag dayjay ati mangibibiyag ti ebanghelyo nga dayjay pamilyada ka adda respeto da dagiti tattao ko automatic nga respeton da idata na saya at dayjay ti panangibiyag ti ebanghelyo. Hanga dayjay tumanatat nga di na maibibiyag. So manao nga awam mo marinam iso nga dayjay pamilya no daduma makapahanga ngay no daduma dagiti pamilya nga na marinam lata nga nagsaya at dayjay kada ngay ore hang agsasao dagiti nanang kintatang sumursurot di ugali dagiti anak. Sumursurot nga nagsaya at dagiti anak. At damot ada kita pamilya Pera de los Buenos na dabas bastos de anak. Baka na ulbod mo uno na bastos mo iyo nagti balay. No sadot di anak. Mumutten ano naggapon na pamilya. Alangan nga naggagagat na ng kintatang. Sayang di kiyo text ka. Agkalyo ako. Siyempre naggapon di pamilya na dyan. Sino ti mo na nga nangisuro di ebanghelyo na ni Kristo. No di anak ka amuna ti agkararag. No di anak ka amuda ti agtalek kini Apo Dios agday dayo naggapuan na. Sino ti nangisuro? Nanang kintatangaan. No amuda nga no honest da iti panagbiag da amuda ti agkararag. Sino ti nangisuro? Ni Apo Padi ken dagiti katikista ka umaydan tula ngano dakkelen di ubing. Kagas jemat kunana ni Apo Jesus, ay kunan ni San Pablo, si akpay no jak inyag isuro ti ebanghelyo kunana. Kas jemat lakan niya tayo, kakaasi nga biag ti awan ng pulos ni Kristo.
Puros gura, sakit tinakam, inulbudan, tinangsitan. Anya la dayta nga, manulang nga tawon tabiyag mon ka, kasjay pailaeng, dandani ka pumusayan ka, tibiyag mo pailaeng ka, nakagulgulong. Awang pay pulos ni Kristo, kas ano lang nga biyag daytan. Di mo pa'y napadasan tinagbiag anawaya, di mo pa'y napadasan tinagbiag anaragsak, umapapal ka, ti kaaruba, miso, wawana, managapal. Anya ti epekto na dahil kakabsat. Ni Apo Jesus, kita inyo, di katugangan ni Pedro, na panabinangon, aggurigur. Bimangon adagusan. Pampanunutok, idi kay rabi ka. Di kalman sakbayak nga ko, idi bimangon di katugangan ni Pedro, na pan nagluto nga dagusan, na pan baka babain na, urek gurigur siguro ko, gapo ta babain na, dani Apo Jesus, na panlata nagluto, lanay ka babain. Nung pampanunutok, no daduma ti pan nakaagas haameket nga dijay pan nakabalin ni Apo Jesus ko mga pumanok a demonyo unna tenta imam hangga agbasolan ti meket adda nga pan nakaagas ka dijay care amo yung very caring ti Pilipino nya kita nyo dagiti nurses ti abroad kakayatan da ti Pilipino apaya very caring ti Pilipino. Nakita duman no tinudok na latamot na ada nagpaparutak tingi po na puno angahan nga. Ada dagiti nadagsen kin nalag anti ima na. Gerin wala na nay kan makadandano ga kun tanay na ya po. Ori ada anesthesia nakakasla di manon iya kararuwak di jay. Yung nadagsen ka no ima na nga talaga mo di jay agparparot. Hana nga dati na udik ka nalagan. Di jay kunana ka tipan nakaagas haamag ka is not the medicine. DJ care. DJ pa nang iparinam. Isugurod nga bisitaem dagiti masakit. Amoy ti emotion, DJ emotion ko madiji tao, madip-depress kita anyo dagiti inagasan niya po Jesus. Dagitay prostitute. Dagitay kung kunadang agpukutel hanga kayat tigimong dagijay. Nga imo na nga pan nakaagas kadakwada ni Apo Jesus, welcome na ida. Iso nga kasjay mo ti mission tayo. No ti tao nga pagserserbyam ka marina da a tao ka, napatpatig dayjay ngam di ited mo a kwarta. Napatpatig dayjay ngam ited mo nga sa agas wenno di kanen na. Napatpatig di panangi parinam nga tao ka. Ngam no tila pampanunutem ka bagbagim. Haang kapulos makaagas, dadael ka. Sikati mang dadadael. Ngam no di panangi parinam kitaan nyo dayto nini. Ni Apo Jesus kinapan na dinanon dagiti awan dagiti agsaksakit impari na nalaeng di ayatnan in the first place maag-agasan dan di mo no daduma dagiti mapangkain pa check up di doktor agsakit ka launa yan makasaksakit ka itartaray da ka pala di hospital idennes la ni doktor awon ni doktor di jay libog umanges ka libog ipadas mo agoyak sakit ko dok adda uyak mo kunan na pinaguyak na kangarod. Ngam jay pala adda makita mga doktor ka guminawa diri namon haan. Napadasan nyo nagsakitan? Nga daytay nga no makita mo nga awam mo ilang doktora nakabaybayag ka dyayin ayan ti paglinya awam mo ilang doktoran into no dadta ni doktoran no kunada ka kasla guminawa jay oy agkakawatan tayo haan. Makita mo di assurance na nga dadta ni doktoran ka kasla guminawan jay. Rinam, kasjay mo lati gayam. Kasjay mo lati kabsat. No iparinam nga adda kalata. Amuyo ti pan nakaisalakan ka amo ka nga daytoy mapanla ijay langit. No agngangabitin ni kabsa mo maupupay iti biyagan no adda kalaka nga nangibaga nga haman kayam dayta. Ker dayjayan pumigsa. No nagbasolon ka ti ammom kaawan pa nagbabawi kanyan addalata pa nagbabawi ag subli ka. No ker dayjayan makatulong ka. Dayjay ti ebanghelyo. Kabaliktad na nga rod day takunak no tila amin nga pampanunutan ko para bagin hanga para kanyada dadael ka hanggang agserserbi. Tabagbagin ti serserbiam nariga dayjay. No paraking ka amin hanga para kanyada ay susapaw delikado dayta. Kada jay kakabsat ti epekto na jay panangiwaragawag tayo ti ebanghelyo isu dayjay mari na dagiti kakabsat tayo. Jay pala pa nang ipatig mo, jay pala pa nang iparinam nga kadwa na ka itirigat ken tuok na,
kadwa na ka iti problema na dakkel abanag daytan, agas day jayan. Haan lang nga physical, emotional, spiritual, ag-agasam isuna, makaagas ka. Ngam no si kamo ti mangmangted ti sakit, poison ka ti kagimungan, wala. Istorya umamin nga, agputar ka ti istorya tapno sikala ti agbalin nga god. Ne? Ada nagbasol ka ikulkulasay mo, ay poison ka ti kagimuhang ka nga makaag-agas. Ala kakabsat ko na ni San Pablo, si akpay no jak iwaragawag ti ebanghelyo. Wen adda ni Kristo kanya tayo, timod la ibagbaga na daytoy ka, irwar tayo kadi, di kinaimbag ti kaunggan tayo. Haan tayo bukbukudan. Adda aming kinaimbag ti puso tayo. Irwar mo, amo nga ilamlamang. Gari naam di pagimbagan ni kapsat mo, haan nga siksika. Adda aming kinasaya at ti puso ti tunggal may saka na tayo. Oray man ko na tayo, adda pagbasbasulan tayo, adda kinaimbag, iso da ibagbaga na irwar mo. Iserbim kinikabsat mo, iparinam kinikabsat mo, nga adda kanyam ni Kristo, dahi tati misyon tayo. Iso nga ni San Pablo ko na haanin na siya ti agbibiyag, no di ni Kristo ti agbibiyag kanya. Nagmayat ko mga ibaga dagiti kakabsat tayo, kasla dahito kakabsat ni Kristo. Kunana ko magkada tayo, kasla dahito kasla asawa ti Diyos. Kunada ko magkanya tayo, maririnak ka ti Kristo. Iyad ada yung mga po, handa ko maibaga nga, kasla maririnak ka demonyo ka. Nadalas mo nga tanaham mo kuma na may mga ibagada nga ti maririnam da ko makuurisin no Kristo. Hantay nga Kristo, we are not the message. Hanga da tayo ti mensahe, nga mabalin tayo nga mensahero, mabalin tayo nga idanon ni Kristo.